Tigasat. Manipod iti pluma ni Jenna Almoite Diaz. Ken itimet direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Tigasat. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda itoy nga istasyon. Napalabas, pinagmaymaysa ni Ariela ti siled da panyang ken malyong, nga oray babae ken lalaki dagitoy. Saan kumanga umanugot ti lakay, ngem awanen tinaramidan na. Kabayatan na, binaon ni Angeli ni Monray amangala iti danom. Matuukan ti balasang amang ururay kenkwana, iswa abinugkawan na daytoy. Nakigtot ni Monray, ket naibatan na ti baso nga igiggaman na. Pinagsasawan ni Ariela ti baro, ket pinabayadan na pa'y tinabuong abaso. Kabayatan na, kinasarita ni Angeli ti inana, gapo iter aramiden ni Rocco. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Bantayan nyo na imbag ti driver, mami. Ama no mairamraman kayo iti illegal nga aramid na. Apay, Angeli. Adda ka di ebidensya nga adda illegal nga aramid na? Amangan kunak, mami. Narigat ti mairamraman. Nadlaw ko nga minakasla kanayon nga adu ti kwartana. Pagkunaam nga ado ti kwarta na. Madam, di mo't adapapanan tayo ita ako nam. Ha? Awan gayam. Dandan ni nalipat akon. O sige, isaganam tilugan, Rocco. Rumwarta. Okay, madam. O sige, tainak agdigusan. Apay akas di ti isam day ti aroko. Ay, ti buwisit. Agday-day yung pay ako mitkita kanyak. Ay, talaga apapansin day ta driver. Feeling gwapo talaga. Lakay malyong. Inton malpas dagiti trabaho miti uneg ti balay. Parutem amin anaimula iti hardin. Ay nawaw, apay ngay madam. Basta ikatem amin dagijay. Tasukatan. Anya, ay nawaw, day di Sir Luis ito tinangimula ka dagi madam. Apay ngay apay katyaw. Basta ikatem. Awanen ti adupay asao. Ha? Ay nawaw, pati dagiti dadakila mula. Wan. Day, apay ngay, nagmayat to pa'y akitain dagi madam. Preskaw iti mata, tapasig agren dagiti bulong ang makita. Di ka ka di makaaw-awat! Ha? Ay nawaw. Basta ikatam amin dagijay, tadyak kaya tigrin amula. Ha? Sukatak dagiti mula. Naawatam? Hay. Naawatam? Ay, Wen, madam. Nawatak. Ay nawaw. Tata Malyo, Ay nawaw. apay ngay at dadaulam dagita mula dito'y hardin. Ay nawaw. Bilin ni Mama Monray. Ala, apay ngay, agungat ni Papak. Mula ni Papak dagita. Ay, when nga raw. Ay nawaw. Dak kayat at talaga po kanin dagita. O niyang awan ti maramidak Monray. Agungat ni Papa, Tata Malyo. Mala, sa nabalay. Tasukatan ka na ni Mamam itinapimpinta siya mula. Sayang dagita, Tata. Mula ni Papa amin dagita. Malalala. Sa nabalay, barok. Ay nawaw. Tama nga no tay kapintasan na mula ti mula ni Mamam Didoy. Sa bagay,
daanan dagiti amula, Monray. Tata, Di ka nagladingay. Wait. anya nga iti imula ni mama, Tata Malyong. Mulaan na siguro iti kaskin ko na atroso, Anyat ko nam, Tata Malyong. Ha? Ay, nawaw! Ikwa! Kunak! Mula na siguro iti kakapinta sa sabsabong barok, ha? Takita'y siguro na duma-duma ti maris na sabong, ha? Kasta ka di. Ngam sayang dagito eh. Talaga sayang, pakalaglagi pan tayo iti daydi papandag iti amula. Awan ti maramidan tayo. Bilin ni mamam dito yung Monray. Mabitlaeng. Umayon. Pastra kanak dito'y silad mo, Monray. Ha? Apay, Manang Angeli? Apay, paritan nakasumrag iti silad mo? Ha? Ay, saan? Sige, sumrag ka, Manang. Awan ngamin maramid ko. Maboring iso nga umayak pa lagi tambay dito'y silad mo. Sige nga, Rod. Tagis istoryata. Sa anak nga umay makiistoryakan ka. Ha? Anya nga, Rod nga eh. Ay, awan, basta umayak agis tambay dito'y. Manang Angeli, adda ka di sapsapulam? Awan, anya kumati sa pulak ngay. Pumanag na ka ngamin. Samon to siripan amin asuli to'y silid ko. Agulay magkaman. Apay, dakas aya, katadamot matak. Ha? Kit-kitaak na da nagbalayan tilawa-lawa dito'y silid mo. Tapno madalusan no bilang laang. Ay, Nagado ti gitaram dito'y silid mo. Pasig a gitara ti makita dito'y. Ibol lang mo man da gita. Salida laang dito'y. ha? Ay, saan Regalo kanyak ni papadagita a gitara, Manang Angeli. Tunggal kasangay ko, regaluan nak iti gitarak. Nagapupay jay abroad dagiti daduma a gitarak, Saan ko Manang. damdamagan? Di uray man pa'y naggapo di sampulanggit. Awan ti bibiyang ko. Ha? Ibagak ka ni mama, tay bulang ng dagita. Sali-sali lang dagita gitara. Ay, saan Ay, diyak kayat, Manang Angeli. Apay nga ibalang yo. Kukwak na kita, indad ni Papa. Pasal-sali nga rod, Monray. Di ka di masikura na mangkit-kita ka dagita gitara? Saan? Nagmayat tupay. At daru pamikin ni Papa kadagita a gitara. Day nga rod kat. Makaumakit kita anti panag-group ro payo kadagita gitara. Agasam day ta. Ro payo ka ni Tito ti makit-kita iti amin a gitaram. Manang Angeli, Uray asino matamang kita, maumada. saan mo, Manang Angeli? Na, agrason ka pa'y laeng? Manang Angeli, apay anaguyong kamatan kanyak. Nasingpet kamat. Bason mo matlaeng. No apay nagbali na kanauyong kan ka, Monray. Anya ti basol ko, Manang Angeli? Imot ka ngamin. Imutan nak. Kabsat nak, ngam imutan nak. Ha? No dumawat akiti kwartam, imutan nak. Ngam no saan nak ko mga imutan. Di awan ko mati problema. Ay, amangan ngamin no maibus ti kwartak. Kat ko na ni Papa. Monray, awanan ni Papam. Apay aya nga isupay laang ti kanayon nga irason mo. No natayan ti may sa tao, awanan ti pakibiyangan na dito'y lubong. Basta, laglagi pagtibilin ni Papa kanyak, Manang. Hay, makamo ka nga rod. Notob nga ram ti kayat ko, nauyong akmutan iti agnanayon ken ka, Monray. Tandaan day ta. Awan set ko ita. Iso nga ipapas ko man kit iti agdalas ito'y balay. Nakadalosak matan ito nagtibalay. Iso adito'y matparaangan ti isoblat ko adalasan.
Gapo iti kinabisik. Jak pa yun maikat dagito'y nagtubo aruot ito'y paraangan. Ay, masapul na dalos ti paraangan. Tapno pumintas ti buya na. Saan lang aro din adakkel ti balay mi. Santo pa'y lang narugit ti paraangan. Isagun daw ayak ti agdalos. Dagiti karuba mi. Nagdadakkel dagiti balbalay da. Takasano, pasig adi abroad dagiti aking balay. Doktor kaskada nurses ijay abroad. Da kami laking ni tatang ti kabasitan iti balay dito'y. Yung oray basit, takyot mo. Napintas ti pan nakaaramid na. Basit abong dalo. Sana bale, kadudwa kami mat nga agnanaan. Para kanya, may mayat ti basit abalay, ngamtay dakkel. Tapno bas-basit ti madalosan. Adto yan ti meriendayo, madam. Ala, idisom di talamisaan, panyang. Oh, inalam tay nail cutter? Wan, madam. Sige, kukwanak, tadyak masango ti agkuko. Awan pa'y ngamin oras ko ang mapan agpamanicure kan agpapedicure. Pasurutam iti V-shape ti kukok, ha? Wan, madam. Oh, Rocco, agmerienda ka. Wan, madam. Ituloy tati saritaan ta, Rocco. Anya jay ibagbagam itayen? Ti may papanitidad dumasa ni Kwayo, madam. Ang mga nasaan nyo na masango dagiti daduma. Saan nyo na maasikaso ti kayat ko asawan. Nang runa dagiti adday ti adayo a lugar asa ni Kwayo. Apay no ilako yu langin. Tapno makainana kayon, madam. Tani, bumakit kayon, madam. Nakes, tinalabas nga agbanog kada kayo. Kabaelak pa'y matkit di, Rocco. Napigsaak pa'y. Pagbaknangak dagijay. Iso ajak mabalin nga ilako. Amin apaset ti sanikwak. Agub-ubog iti kwarta. Wan, madam. Maasyanak kata kayo. Kanayon kayo mabannog. Awan problema, Rocco. Kabaelak. Sa anak pa'y matkat abakat. Di nakpagdanagan. Anday ko. Hanya kamatan panyang. Inayadang mata. Ay, sorry, madam. Bakit nga minon ni Panyang, madam? Di nan makita ti kukukwan na. Anya kamatan panyang. Nagdaran sa matan. Ay, saan, madam? Medyo naguyod ko laang tinapuskol nga ingron. Agrason ka pa'y laang? Basta wakmat ngamin kan ka, madam. Nangala ka lang arudan iti babaunan. Bakit pa'y? Madam, sukatam ngamin iti ubing. Tagitay agtawon iti 18 wano 19 Ay! Jay, Jak kayat ti ubing ababaunan. Apay ngay, madam. Basta jak kayat ti ubing ababaunan. Tay bakit lang ababaunan ti kayat ko nga agpaay. Dito'y mansyon ko. Gimatang mo't ni madam iti sabong ama imula iti hardin, malyong. Uwin niya raw. Ay, nawaw. Pasig ka nalabasit. Nalabasit ti bulong ken sabong na. Talagaan nalabasit ti paborito na amaris anya. Ay, nawaw. Nasakit ti matak. Tadagitay mo't makasisirap a kulor ti kayat na. Imalas ti buya to'y dakil a balay, Panyang. Pinapinturan na iti nalabasit iti unag kanura ti balay. Kan uray ti Kate.
nalabasit aminin. Uwan nga raw. Ay nawaw. Ultimo dagiti gripo, plato, kan amin na nakagawan dito unag ti mansyon, nalabasit aminin. Ay nawaw. Kita man la dagiti kaus na amalyong. Pasig amin ang nalabasit. Uwan nga raw. Kasla sa arin niyag suksukat ni madam. Tanalabasit ka na yung tibado na. Sapay la ag lipstick iti nagpuskulan na labasit. Ay nawaw. Ay. Ang addanadlaw ko malyong. Mapampanagnak akon ti kanayon mo nga ibaga kanyak. Husto ka. Ha? Husto ak iti anya? Panyang? Iti kanayon mo nga ibaga kanyak. Apabpaboran ni Madam Ariela ni Rocco. Ay nawaw. Uwan ko naglangaro din. Nabayagan na kasta. Iso anakaret kan lastog da jaro ko. Tayal alis na talipospos ni Madam Ariela. Kat da jay mat a Madam Ariela. Oto-oto mat kan kuana. Ay nawaw. Ala, agtrabaho tan malyong. Ang mga nukala at asumangpet dagiti amuta. Maong tantamanen. Ay saan? Di ka buteng. Takarbengan tamat ti agina na. Ag-break tamat Uray 5 minutes laeng. Ay nawaw. Makinantupay kat agina na. Datan tulaki din ataw laeng. Panyang. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same? Mundre! Ay, Mundre Barok. Agluluwa ka nga kanta dito'y harden Ay nawaw. Nalagip ko manan ni Papa, Tata Malyong. Kasangay ko ngamin inton bigat. Ay nawaw. Anyat pitsa na itaya. Ay, gayam. Mala, advance happy birthday, Monray. Ay nawaw. Agyaman na, Tata Malyong. Awan ni Papa. Ay nawaw. Ay, huwan nga raw. Umuna a birthday, ngawan ni Papam, Monray. Mailiw akon kini Papak. Sa anak ka naragsak nga agkasangay. Huwan nga raw. Malagip ko nga agpaisuiday. Tunggal kasangay mo, ing grande ti sagana, barok, bongga. Ay nawaw. Saan ati sagana tinapatag kanya, Tata Malyong? Ni Papa ti kayat ko makadwa. Angangay, katawan mo't nga rodan ni Papam, Monray. Mali, ragrag sa akin tayo latan ti kasangay mo barok. Ay nawaw. At kami mat amang kablawakan ka, Monray. Happy birthday para inton bigat, Monray! Idi at ni Papa. 1 week before ti birthday. Kabkablawan na ko ni Mama. Nalipatan nan sa nakasangay ko, Tata Malyong. Mala. Malagip nan to siguro inton bigat. Apay ngamin anatay ni Papa, Tata Malyong. Marigata na nga gangay. Monray! 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 Anya ti mapasamak kini Monray?
Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigkasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kaniti direksyon ni Isagani Yalong Bulliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Tigkasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.